aha mukoro guko yamati 10 n'obutimba habashohi bokwegitira mu kibina cyabo ecyakasenyi twetungure group President Museveni ayahanangiriza abashohi ubutakorerenda kandi ogwa abaje cirwe Jane Bareke urukujunanizwe bya sente umakago mukuru w'ihanga kutero mugaro mutere President Museveni kandi ndera burawe aza President najya mureke korana muri yacyunga mugore nimbikira future nimbikira nyenza karetko ati miliyoni njanje nebirezo mwabana muzehora nzirwa mu kigombe cyanyu n'umutamu tugobatike ningana muzikozese bine kwasa kubatungura kase nyo myaka 5 nza kwa muri abageiga Jane Bareke najangwe sente zibaragume bayiho mu kushoha ibyenyanja barebuke ngo bazeguza kibahwere ukurakakanya. So President yabatuma ngo sente batazikoze kubi batazitomarwa batazitombinde binde byamarara ohireho ngo bazikoze segeze bihomboro barazitunye ko musako babasa kuzehora bazigarire muzino tugoba babasa kuzitombinde bikuzara sente nahura je kore Museveni nanye namanya ko mutuze wa Kasenyi akambereze ntandi nasemera munga kandi nasemera nk'abashohiri tuhura kurungi aba President Museveni otusilikiraga amato atusilikira amato amati 10 yagira ngo turugo muboro. Lieutenant Joe Warusimbi RDC ya district ya Kasese we nagira ngo bateje imbere mu kushoha kubi habwo kuba inyanja niyo barukwiha mu buri kimwe twagala mvuba ki mvuba nongi tufune benyanje binene nayo cyofuna mu sente kati urure rusukurwa mwe ye nimiro ya mwe ye mwanyi ya buri kimwe gasha kwa Gilbert Muhanguzi.